Әлінің сиңа шешек бүләк итергә уйлаган нишләптер. Ул да хатынына бер тапкыр шешек бүләк итәр икән. Чынлап та күптәннән бүләк иткәне юк иде. Сезнең арада мәхәббәт тә юкмы? Сезгә әшәкләнмә. Син генә уртак тел таба алмадың инде аның белән. Нәрсә таптың син шул көнче милиционерда? Фу, кабул итәрмен мин аны. Кемгә кияүгә чыгуымда синең эшең юк. Алай эшләмә. Ай, тәмле. Ай, әней. Гафу ит. Ярый әле. Теге каракны үзеңнең сөяркәң дип алдадың. Әйтмин. Алайса көнләшеп төнкәңә тияр иде. Оста, анысы оста, ирәнгәнсең. Әней, Қарайлы, ау, матур кеше. Шым ир егет, әйеме? Кем? Теге қарақ. Белмим. Хәзер шәйләр куяр кызым. Ашап алырбыз, әтиең дә кайтыр. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Rahmet şeşeklerin için. Küptenden bile gitkenim yok idi. Nende şeşekler? Ben birinde şeşekler alıp kaçmadım. Hadi şu yırtasın. Bu şeşeklerini sen dışkı aşka kaytkanda alıp kaçmadın mı? Yok. Men şeşekler alıp kaytmadım. Bu nindi şeşeklersin. Bilmeyim. Bu uydan tamam şıkkana başladım endi men. Ha? Tege. Lütfe'nin suyerkesi, arak suyerkesi getirgendir. Kaç kişi var dedi kızı? Elbette ул китергәндер. Тагын кем алып кайтсын инде мондый матур шәшәкләрне? Şulay şu. Biz baş vatamiz. Lütfe! Senin karakta et. Biz yokta başka mındakır birisi olmasın. Aşkışlarını sinanlardan al. İşittin mi? Прошу не командовать. İsenmi maturum? İsenmi kadırlım? Eyde o sabun yanına. İseniz. Sizge neçe yaş? Mena kubinde. Biz sizning ismingizni de bilmaymiz. Qarak men.
Qara ol. Qo'shamati bo'lgan o'g'aning hozir endi ismini aylangan. Shunday. Yep yaş kız bilen nişik namusu kız kuşa. Qaralın, начальник. Sen benim namusuma tiltidirme, senin öz namusun turunda biraz kaygır. Nahal! Halim. Ara! Zülfiye! Sen bu adamga ayt, boshqamda ko'rinmasin. Yoksa men ama şorota var mı? Men 1-2 saatdan koytam. Halim. Amına hazır. Aytindi. Sen kim? Qarra. Narsa? Bizning fatirning oshqishlari bormi sende? Yok. Men oş almagan izahiyettir bu dünyada. Şef. Bunday shiber, intelligentni qoraqni birinchi topqir ko'ramiz. Zülfiye. Bu şeşeklerini siz getirdinizmi? Men shudan qatuvizga yegizgan nerak bo'lsin deb. Narsa keraksin buna sizga bizdan, ha? Bu yerdan menga ko'p aybar kerak. Barısını bir yo'l aytib sizni xushsiz qoldirasim kelmaydi. Shuna ko'ra vag'rag'indan boshlayman. Bu fatirdan bir aybar o'g'larga tegishman men. Ya? Narsa kerak endi bizning fatirdan? Ha? Halimda zo'r yetakchilarni pishirata turgan dokumentlar bor ekan. Demişler ol papkamında saklanan şu yurtta menga akşa to'ladilar, men shuni urlarga tegish. Albatta men sizga bularni silab turga tegishdi bo'laydim, lakin menga hozir baribir. Men sizni ko'rdim. Sizni uchratdim. Rost aytganda tikrar edim men ol papkaga. Lakin men urlarga so'z berdim, akşasında to'ladilar. Onlara papka sebebi bilen bu fatirga kırılmayı var. Sine bir kuresim kile. Aşık buldum, buğay mı istiyorlar? О! Дело пахнет любовью. Zülfiye. Narsa siliysiz siz. Papkını tapmadım deyip algan akşana kire qaytarıp tabılır idi. Tek bana seni bir kuresim kile. Ölüp kuresim kile. G'afur ediniz. Sizni Halim Zülfiye'nin kişisi deb bilan. Shunga ko'ragina siz bu bo'lmada rahatlanib o'tirasiz. Bilen. Bilasiz ekan. Bilasiz ekan, bek yaxshi. Qo'noq bo'lsangiz, tiynoq bo'lirga kerak. Qora güzel qo'raq. Aytingiz siz. Siz mening tanimdagi mingni qo'yim bilasiz? Fatirizni aktarganda bir fotoğrafi kelib chiqdi. Siz anda Alfiya bilan basseyn yonida jitaklashib turasiz. Biz boshbotamsin. Halim bitkinlashib o'tira bitdim. Hasır mı nelirse? Halim'nin kankırışları turunda dokumentlar var, kopyaları minde. Bana dollarlar. Şunun beraberine menzil etirgan papkın tavub bir. Ruhsat et Halim'nin papklarını aktarırga. Yok. Yok. Şanlar bina. Olay eybetrak olacak. Ondan sonra bu işim tamamlangaç men senin bizim bilen kiti alam. Men de akşak bu. Yok. Qalma dollarlar. Her vakit az. Yok. Zülfiye, ana akşalar alıp çıkar o giyetiğinin papklarını. Yok, bir nendida papklar qo'ramaysiz. Zülfiye qo'yadi dollarlarni. Sen dollarlar. Qo'ydilar senga. Zülfiye var alıp çık. Qo'ydilar
Hazır bütün papkalarını aktaralım. Zülfiye! Olaga. Nişevgiz bu? İşinizni beklerge de unutkansız. Özgüz jeyilip. Dollarlar salaysınız. Bu kim bolup çıktı indi bizni? Minem suyarken. Zülfiye. Әне ярар инде. Яш арабыз зур булганга, эше пыша инде әненең. Подумаешь. Кеше сәйбәт булса. Ник шунда җитмештә булмый? Сияркәң бик бай ахырса. Уч тутырып долларлар эшләп йөрисең. Слушай. Шуллер, әйт әле миңа. Минем тәнемне каян беләсең син? Senin tenini bilmegen kişi var mı iken bu şehirde? Alfiye, tuzunla. Ama Zülfiye etken senin teminde bir jit turunda. Sen benim bile alay sileşme. Zülfiye. Albina, beni bu şustirak bile kaldırır seni. Mine nerse? Benim sana şunu aytasım kile. Senin yazmışın benim kulda. Nişiginde. Şulay. Seni 117 статья bilen oturturgama taşalar. За попытку к изнасилованию. Oo. Да. Kimlik işlerge mataştır evinde. Представь себе меня. Mine nerse? 5 milyon biresin de. Garize bulmayacak. Bulganın yırtırmın. Başkasını yazmam. Yararım anlaşıldı. Sana da akşam gire iken. Yararımda ehemmiyetlere geçler var. Zülfiye alır sigaretleri papkılarını. Zülfiye! Zülfiye geldi. Burası. Burası. Yanlış. Barışalım Albinочка. Mihna kirekli papka yok bunda. Sen karşın başıma kafayı tez. Min Alfiye'ye bir iki söz verdim. Bana Alfiye. Ben sana 5 milyon değil 10 milyon verem. Bir papka tavuk bir maratta bulur Fatih şu. 10 milyon? Ay 10 milyon. Nerse? Bir özüme mi? Sina. Sen aydalaysan. Gittik bizge. Marat kazandı. Ertege kiş bilen gene kaytar. Andanın türlü papkıları, kağızları dahrine. Belki sana kiregi de şundadır. Bir gaybat. Gittik. Abina. Zülfiye biz gittik. Albina, çao. Qora kulundan akşalasın ha Zülfiye. Alsam ne? Men bit ul akşalarını atработать etешекмин. Ул izlagan papkını табырга ярдәм итәрмен. Ya Rabbim, korak indi ol barbar. Ә ул миңа ошый. Ул бит сиңа гашыйк. Тик dur. Күп сөйләшәсең. İşini işleyip boşta. Мен de şolay deyim bit. İşini işleyin. To'xta. Muhabbatdan da üstünrek işi yok mu bu dünyada? Papkani tavaya qara deyman.
Yakın gelme kışkıram. O'tira olmaysan. Elfiye bilan Zülfiye bizning birga ketganini bilalar. Qara, nega siz bitganingizda shunday isterichkalar? Bermeyim papkini. Mana bunda $2000. Bugungi kurs bilan qaraganda 10 milliondan ortiq ақша. Sen şunu erkishi. Bilam. Rahmat. Yari. Joyli shoqda ish qilmayman. Yarayın da aşıkma. Kimdir bor? Kiremlik. Marat. Sen nersi? Sen bir detayına qaytaga tegishdi. Нәрсе, ертерек қайтуыма ашуың келе ме? Yo'q, qayndi. Шулай болғыз. Бар әлі, ашарға әзірлі, менің бик тақшысы келеді. Elfiye! 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 Benim bunda bir papkım yo'qqa chiqqan. Nindi papka? Bir papkım yo'qqa chiqqan qay bo'lar ekan? Bilmem, men qag'ilmadim. Nerse? Abid bunda kimdir aqtaringan? Bilmem, benim senin aybirleringga teganim yo'q. Nerse şulay bek ahamiyetli papkaydı mening. Bik de ahamiyetli papkaydı Elfiye. Qayda ekan o? Bilmem, men qag'ilmadim. Bir papkını. Qaraq! Menda tugul o papka. Bir papkını sıvolaş. Tegi qaraq tekməyəğinə senin tənindəki jiylərini bilmey turğandır. Bir papkını qaraq! Qışqırma sana. Sen özün qorak. Sen bütün papkını özün de halimden urladın. Albina'nın tuğan günün bayram etkende. Siz özünüz barığızda qoraklar. Sen bütün özün de urlanğan, talanğan akşağa yaşap yatasın tugul musun? Helle sizin mafiya kızını bilmeyler de biliyorsun mu? Seni bit qoraklar, uçların dağına köterip yürteler. Bir papkını. Sen özün qorak. Bir papkını qaraq! Tugul papkı. Tugul. Mena qışqırasınmı? Konuşmam Murat. Xatan qız bilan tanlaşı yaxşı işte. Otur! Mana o papka. Menda. Bir papkını qaraq! Qara, sen bugün batan kishiga da qoraq deb qishqirasan hali. Yolg'ishmasam sen bu papkani do'sting Halimdan urlading. Oldani qoyandir urlagan hamındagi batan qog'ozlar urlashu talov turunda. Demak, bunda butuningizda siz qora qilib chiqasiz tugilmisin. Men bit seni qasi! Bo'lmay qiziq. Chunki menda tog'i bir papkaning kopiyasi bor. Agarda u dokumentlar yoqda dunyoga chiqsa, sen o'zing 10-12 yil ko'rashasan. Kommersant.
Ауыл документларының оригиналы қайда? Bir zor kişide. Senin hazır çıkarıp jiva şunun barabarına. Seni de Halimni de risvaylavşı papka yok bulaşak. Мен саған нешек шанырға тиішті? Мен бит profesyonel korak kommersant efendi. Мен сенің келесіңді сездім. Көңілім білән. Seni de sağındım. Аман папка іздейсің ма? Ben taktım indi мен onu. Сын шулай болғаш. Тағы нәрсе керек, нәрсе іздейсің. Si, kirek. Бір фатирдан бек көп нәрсе талап етесің түгілмесін. Қазір ирім қайташақ. Ол енді қазір сенің шын қорақ екеніңді біле. Ayttınız mı? Hayır. Aydan Koya. Türmege mi? İşlep türmege. Türmede oturasın kimi benim. Бұлай фатирларға кіріп ерсек, отыртырлар да біздіңді. Әдірісін күн әйткенде, сен түрмеде отырға тиішлік кіші түгілсің. Rahmet. О, қарақ. Selam. İsenli. Как дела? Evet, özünden işik. Классно. Әне, 50 мың ақша керек. Нәрсеге ол? Керек енді. Сын бердім бет әлі, бір күнде. Жоқ. Ақшаң бар еш. Долларларны мен сақлайым. Ma. Зульфия? О, рахмет. Зульфия, Шәп кішісі. Зульфия, сені ұят түгілі. Сын, өзі берді бе? Долг платежом прәсін. Зульфия! Пока. Зульфия! Әне, ярақ, сау бол. Ya Allah! Zülfiye! Zülfiye diyeyim! Albina time balaga. Albina. Men sana hazır barısını da anlatıp birem. Мен барысында аңлайын жоқ. Men sana bütün işgaliklerini anlatırga tiyişti gül elbette. Lakin bundan nendidir bir zanknuti kırık gelip çıktı. Yarar. Baribir hammangizda bir-biringiz turida bilashaksiz, durustroq endi bilasiz, shunga ko'ra men g'abg'a deytirib anglatirman. Seni ham Maratni
зурзякларда һәм мафияга ярдәм итүдә гаепли торган документлар бар. Прокурорның рецидивистлары һәм җинаятьче эшкуарларга ярдәм итүен дәлилләүче кыягазлар администрация башлыгында бар иде. Администрация башлыгының каңгыр эшләре турында документлар синдә бар иде. Аны синнән дустың Марат урлады. Маратның фатирыннан ул документларны мин урлап чыктым. Кызык бит, Бөтенегез дә бер быжырага бәйләнгәнсез. Мин ул документларны илтеп тапшырам. Шуның бәрабәренә глава прокурорга үзенең документларын бирәчәк. Инде кытылгач прокурор сезнең эштән җыелган компроматны сезгә тапшырыр дип ышанасы килә. Шул гына. Бары тик шул гына. Тотала теге быжырак кала түгелме соң? Шулай шул. Бер-берегезгә пакт тапшыру. Бер-берегезне гафу итү шул быжыранның сакланып калуы түгелме соң? Кызык бу. Галим! Кирәк. Пистолетыңны яшереп куй балачага түгел. Мине үтерүдән берегезгә дә файда булмаячак. Карады. Ул папканы Мен сиңа үзем тапшырдым дип әйт. Мен сиңа түләрмен. Күп итеп. нинди дөнья бу, гел акча тәкъдим итеп торалар, Күпме төлисең? 10 миллион. Уйлап карарга була. Кара. Син Альбинаны яратасыңмы? Неге алай дип сорыйсың? Ничек итеп сорыйм? Менә сезнең гаилә тормышыгызның психологиясын аңларга телим. Нәрсәсен аңламыйсың инде аның? Юк, сиңа нәрсәгә кирәк? Буны иткән сорау. Анда синең ни эшең бар? Юк, синең шәхси тормышыңда нинди роль уйный? Син нәрсә? Көлеп утырасың миннән. Юклайм. Менә кешеләр дөньясының психологиясын аңларга телим. Альбина турында уйлама да, сөйләшмә дә. Булдымы? Төштә күрергә рөхсәт итәсеңме? Җитте! Ярый, кызыма. Альбин ул әйбәт хатын, ләкин нәрсәгә кирәк ул сиңа? Бергә яшисез, бергә гомер итәсез, ул хатын вазифасын үти, син ир вазифасын үтисең. Бик ямансыз түгелме соң? Ниндидер агымлылык, үзгәрү юк. Бит дөньяда бөтен нәрсәләр үзгәреп, алмашынып торырга тиеш. Ана ямансыз, ой ямансыз. Карады. Кеше тормышында синең ни катнашың бар? Сезнең минем тормышымда ни катнашыгыз бар? Без катнашмыйбыз. Син үзең безнең өйгә бәреп кирдең. Әгәр дә папкасы бу йортка кермәсә, килер идем моны. Ярый. Кузгалыйм Альбин. Теге папкасы миңа түләделәр инде. Шәбиттер. Сау булыгыз. Катып торасың! Син дә ахыры шушы карак белән эш итәсең бугай. Син дә миңа каршы. Мин сиңа каршы. Ничек мин элегрәк күрмәдем?
Anlamadım iken senin olama kumresi. Yara. Күңел турында, намыс турында жит тамыңда сөйле. Dünya hazır başka şarat kanunlarga buysunat. Hayır. Yarıyalı dünya. Siz uylap çıkargan kanunlarga boysunmay meşher bulur edi. Yarar. Anlar turunda Oşak jit tamыңдағы retsidivistlarga söyle. Şularını terbiyele. Avul yetimlerinin baxetsizliginde senin de ölüşün var. Haşere. Gitti! Rahim etip kabul et. Tak. Hazır glava ondan soң Halim келерге тиешләр. Алыш бириш ясарга. Калган суманы мен башка урында беремен. Тигеләр килеп китсеннәр инде. Алай сәмен чыгып торый. Юк, чыгып тормас анда булган адрес шишен şey. İşe торана. Hazır qarayba. Oy, baxtың artqırı. Mına. Menin baxtım bulayda toşup artqan indi. Nazif Hariş. Haydigiz. İstigiz gitmesin. Türden oluruz. Yenerse? Mına. Senin üstten toplangan dokumentlar. Bu bit yolgan. Falsifikasyon. Belki. Nerse belki. Yarı. Sizlerge analiz yasap beylenip oturga vakit yok. Mınamısı sizniki. Mına insanın şın yalgan. Şeyin temli bulsun. Rahmat. Yarı. Ben gittim. Anda militsiyona şenliğine kilgendir. Ol da sizge bir kirek olay. Sağ olunuz. Kelip jetken. Ya Aydavuz. Ya nihaller var. Şimdi nihaller. Apkana. Bana bu karakka men özüm tapsırdım. Marat sen bu hayvanı için cevap vermem. Kstati, şehir başlığına, rayon başlığı bilen benim münasebetim eybet. Lav administrasyon bilen. Birge işlerim aytarasız da. Yarı. Korkma. Aybet yigitsin. Oturana biraz şuna yak şey. Şey işken var ola olansa. Şipkine gidim rahmet. Karadar. Bizning üstten yazılgan dokumentlerini benim özüme tapşırsağız edi. Şulay. Ne işin anı men sizge tapşırığa tiyişer ha? Ne işin? Ama şol ben bergen papkılar beraberine bizning üstten yazılgan kağızlar bizge kuşa dip etken edim ben. Ha? Mına qarak
Şulay etkeni de, dürüst mü? Bilmeyim. Benim iş vaktim bitti. Ut pıskı da min hazır. Ha. Toktana. Ol dokumentlarını qarak vaqıda etkeş vermeyişe bulmaz. Ben. Rahmet. Ay, senin bilen biz bilersinmi? Ay ay. Şonday zor işler maytardık. Hazır. Birer. Şunu yakşa işit de ondan gideriz. Uzak gittirdin mi? Şahtı. Qaydan şu oturatgan edin? Avtomatda. Seni bir ko'rasım keldi. Men de seni yo'qsindim. Ida shkafdan yaysa karavot ostidan kelib chiqarsan shekilli. Ayda mening bilan. Qayga? Qayga bo'lsa da bu shahardan ketirga tegish. Bütün narsani tashlabmi? Hayır. Bunda bet endi mening qizg'onirlik narsamda qolmadi. Ha sen Halimga nelar silaganingni xotirlaysanmi? Ha men bet sening til tibingni angladim, filosof. Kishilar turli voqealarda uchrashirga tiyishimish. Demak, kishilar turli voqealarda uchrashirga tiyish ham ayirishga tiyishlar. Deyishlar deyip. Alay g'ina bo'lib turmush bu. Agarda shulay bo'lib tursa turmush eskitkish motor bo'lar edi. Sen shulay bo'lgash. Biz senin bilan bir har papka tur orqasida uchrashgan edik. Bo'ldi, bitti. Demak, xushlasharga vaqt. Xushlaşası kelmaydi. Hozir endi bu ishim tamomlandi, mening bu lazzatni davom etasim kelar. Yordam et menga. Begrek qotlov ekan. Balki. Bilasizmi, Abid? Durusini aytganda sen o'zingina menga oz. Sen menga urlov protsessi bilan birga keraksan. Men hatto hozir mana sening bilan ne ishlarga ekanligini da bilmayman. Qiziq kishisan. Shulaydir shu. Demak, mengina ozsina. O qalbina. Sen bit shu urlashuv protsessining faqat bir elementigina. Lekin hozir senda yo'qqa chiqsam, menda butunlay bo'shliq qolacak. Qoldirma meni. Bo'shliq emish. Miskinlanib o'tirmayishmasa mana shu qadar oqshom ko'p. Sen meni oqshashi nurlasha deb yuraysan mana. Men nurlashuv minutlarim dunyodagi butun oltinlarga dolishtirmas edim. Nurlashqandagina yashayman. Sen shinnatda qarali bizni fatirga kirganda, pap qizlab yurganda o't cheshib turayding. Hozir butunlay malchirab bo'yib tushdi. Yarataman seni. Lekin mening yaratuvimda o'zga, sayr.
Ярата түгілдір енді. Бәлки. Ләкин қадырма мені. Сен мені өзің бірнеше күннен ташлап қашышақсың. Кім айта? Сен әлігіне бет мені бір илікмен деп атақты. Мен өзім. Альбина. Мен өзім де шул урлашу процесінің фақат бір элементі ғана. Бар-бір ташлаяшақсың бет мені шулай. Білмейм. Келешек турында ойлама, бүгінгі заманда бәлки ташлашмабыз. Міне ол яшау мезгілі. Міне қазір яшарға керек. Бәлки ертеге бітінней құяш та шықмас. Бәлки жер шары ұрталай ярылыр. Сен құрақлығыңы ташларсың екен. Міне оны сен айта алмаймын. Онсын өбәқді айта алмаймын. Бірде матыр өнер түгіліңді. Шулайдыр шу. Ләкин менің кебек қарақлар керек, Альбина. Бұл биік заманның биік ұрлашуларында менің де өз орным бар көресің. Демек, қарақ болып келгенміндір бұл дүнияға. Қараққа ғашық болырмын деп hiç de ойламаған едім. Мен де қарақ болып, фатир басып, милиционер қатынын ұрлармын деп hiç ойламаған едім. Яқтайым күннерінен де яқта бүгін. Мен қазір үстімегін алыштырып келем. Мен бектес келемін. Sen Sen mi? Vaqt bek az. Men seni o'tirarga tirish. Sen belki meni xatarlıysindir. 4-chi zonda birga o'tirdik. Senin birinchi xodka edi, buga men 6-chi otryadda edim. Өзім бұлай тағыныш. Mine narsa. Ақшайыңды төленген, sen yo'q etelarga tiyirsin. Tek birda seni xarob etasi kelmayman. 10 million ber de menga ishqimdan ham o'tan ko'rinma. Senada ақша kerak bo'lmaydi. Шәп хатын. Нашар түгел.
Қайда ол? Siz нәрсе ханым ұзақлығыздамы? Прокуратура бөлмесіне кіріп, администрация басшылығынан больницадан қашқан пациентті таптырасыз. Кімге müracaat етемсің? Врачлар білмейлер, милиция бушылар хата қызықсын мені, кімден сұрайым? Ана, прокурорға müracaat етіңіз. О, Альбина. Я? Не нәрсе? Хайырлы екен? Командашуды шартына беремін. Әйе, қайда ол? Халим іше башлады, білесің бе? Білем, исірік вақытта келіп жетеді. Нәрсеге шулай айтерге енді? Міне Халимің біле құшылда бірге тұрыңыз енді яқшығын. Қоя кетті ол. Қарақмы? Әйе. Соң больницадан қошқан бейт. Бұл бейт бек көпні біле. Көп білген кішіні өзің білесің бейгөк үна бітірмейлер. Сіз енді қазір кішілеріні де ауырлай башладыңыз. Siz нәрсе ханым ұзақлығыздамы? Оны больницадан кім ұрлағанда біз қоян білек. Онда мына сенің мына шулай келіп мұнда бұл ішлерге қысылып жүрулерің бірде келіште тұрған яқшы түгел. Яқшы түгел. Қайда ол? Yok, siz mine özünüzün boşlagan izgi işinizini, diplomuğuzda әйбәт кенә башкарыгыз. Қайда ол? Ничек? Қайда? Бик яратайдың менесің шул каракны. Қоя кетті ол. Халим юкка гына көнләшмәгән икән. Қоя кетті. Қараңыз әлі. Сағын бір мәртебе біздің арттан ерсеңіз, біз сізге башқа шара қолданырға мәжбүр болашақ. Ул бит профессионал карак. Кошасы килгәндер, аның бит гөнаһлары зур. Кошасы килгәндер дә, больницадан качкандыр. Бар. Кошасы килгәндер дә, качкандыр. Менә шулай. Мен айтайым әлі бізіне барышып жермәсін деп, біраз ақша түртейік ме? Yok, biraz savayda gerek. Anlarsın kuş kurar. İsa.